Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalait napang. But like share ya ki video jong ka channel. Kadang-kadang ini tengku parti ru dan kepor kabang haban bu ejak menriu khmat bu parti bahan dengan tip tang ni kawi hadu bakim note ki parlok bakin khot ing amar khmat nomor kitip pak jing sisa ka penmong iki boleh kali ya lad mako panong tani kawi ladai ka agreement kabadi jongcap menriu lapan khain kumnungan chania pat iki nenga khlami nak parti ngakamle ki ki gaban penbut nam ka parti ngale ki ki banwan ra bakin tiu ya state ban kentiu ucap menriu ban yo nongru ka VPP hatu piong anti parti nega dia tangka excuse na bapila ko ada bapila wit yang nega bapila wit ngampir namar licensing ada ong apo CEC bada fi wit yang pindor jisani asya expel be nga mlongkam man shukos umdongkam ban suspend expel be Hadin bakau VPP kala weng sipor lane kala suspend ni uba adalbat hadu license kumu MLA jong kau VPP kumtah ka sautarik uya yong arjar arposan uba adalbat ulapan pau haki media hakaba ula ong balada ka dei uban ya tengku bat ka partiro kadon ka puar ba haban bu ya ka jaj beru hakmat bat bu ba arya ka parti uba adalbat ula ong ru ba ki parlok jong ka VVP kimnut ban khot ji umar khmat namar kitib ba ka jing sisa kan penmong iki uba adalbat ula ong balada ya ka agreement jong ka jaj beru la penken kumno unsyani yaki ula ong ba uklemi na ka parti uklem penbut nam ka parti nrei ule ya ki aka ki ban kentiu ya ka jaj benreu bad ban yo nong ru ka VVP na ka jeng keno jong ka VVP ya uba adalbat hakapor ba ka suspend ya u ba u yale persya ya ki company kam jong ka parti kumta na kalieng jong ba adalbat umpediang ya kane ka jeng keno ba u yale persya ya ka parti uba adalbat ula ong hato kane kadai ka jing darab jotmo bakila ko adaw bakila wit je u nrei lada kila wit je u sngob her namar license ula dep ong ya ka CEC jong ka VVP balada ki wit je u lada kim don jing sani shu ya u suweng no sendon dan kamban suspend sa karan ben sa kan tho kenang pen perang susu inga benang pen scam inga manang yang scam manum ya compromise kadang-kadang ini tengku parti ru dan kepor kabang haban bu ejak menriu khmat bu parti bahan nganum keren sibun ngangit parok dia parok press pelai leng pisa kipai ba mabun ngangit scam ki don ki bang kuat bersengap ki bang kuat bersengap nganum keren ngan keren pat si kuat bersengap ngan sakren ada kepor la kadai suai kata ke Easter dan dia kalau dei hadian ke Easter bangan sakren ya ke jing sisa nomor ngatip tang ni kawi hadu bakim note ki parlok bakin khot ing amar khmat nomor kitip baka jing sisa ka penmong iki nenga keren nak kitien jong blai baka jing sisa ka penmong baka jing syaru ka penlalui ndai ngangam sembuan nak bentam pengkesan dia ne ban perem yakini parlok nenga song tani kawi maki ba violate ya ta jekut ka state reception policy kam dei ga isu jong badal bot nurung kadiki isu jong samla kadiki isu jong jela balai nakaliang ka parti ka ai jingmut syaka state export committee tang ya ka job on reservation on job population mo based on demographic population tengah kali ki sei ka academic reservation sei kita ka roster ka bangi dawa bagi ban terikam perspektif kamne retrospektif sei ka don ban haban ra ru ka krimi but non krimi laya mentakum no ngau khun amali but khun badi waidong kenya khun ya reservation policy balik ka parti kam sutu sei kidon kiriu start kirunang don kiriu he kardan kim sutu ngamnget kim sutu ndai kadai tang kowe bakim kwa yang au bru bakren bangan yai keren ndai tang ni kowe bari kali yai lad mako panong tani kowe ladai ka agreement kabadi jongcap menriu lapan khain kumnungan chania pat eki nenga khlami na parti ngakamle ki ki gaban penbut nam ka parti ngale ki ki banwan ra kentiu ke ya state ban kentiu ucap menriu ban yo nongru ka VPP dengan ko panong tani kowe wat no melam bakla ngamlong anti parti ngalong very much anti procedure ngaklam long anti party ngalong anti procedure namariki ke constitution kabla tho ki highlight nakta constitution timaki ken kideban sotu an bisa mdei banga bopen kenya constitution ngaklam ya current constitution ndai ngang oi pitani kowe ngamlong anti party
ngalong anti prosedur pai ba lema jufi ki press lara de mono anti parti ngamjen lami sabar makne ban kentho ek parti man kersani ki wei tari ko wei ka ba aro num klet ha sho ban thep ka vot lagi sau san singi nganang kren ba manga ba kayeng ka sem jonga ngen kersani upra hatu pi ong anti parti ne ka tang ka excuse na ba pila ko ada ba pila wit yang ne da pila wit ngamper namar laising ada ong apo si isi mana fi wit yang pindor jisani asinga expel be nga umdong kam syukos umdong kam ban suspend expel be